Hi, welcome to Jack TV, one of the best TV station online. Bienvenido a Jack TV, porque es una televisión muy buena online. Bienvenido a Jack TV, parce que c'est une belle télévision online. Haïtien yo, bienvenue à Jack TV, parce que c'est une belle télévision online. Hi, welcome. I'm Jack. I'll be talking to Haitian, to all the Haitian people, say, because I've been talking in my show, say how to develop Haiti. Show sa m vin ansan mavel parce que m'ta reme wè Haiti un bel pays. Parce que pays nou an son bel pays liye. Sa nou kapap fè pou nou devlope pays nou an. Pays nou an nou gadon baye tre kler. Si nou gon pays, wap gade pays a montanye kon sa. Nan pil bel baye ki kapap fèt la lè. Mem seri de tren, wout tren kapap fèt. Parce nou te gen lontan deja. Pou transportasyon. Nou te gen el deja. Nou kapap retoun ansan mavel. Parce vin dizay on bay, but quand même nou gen pou nou wè dizay sa quand même. Ki jom te dizay mba on blueprint de Haiti, koman Haiti kapap dizay, parce mde fè civil avèk architect. Mbat finil non, mba vle bal manti ke mdi ke se mfon bagay pendant se tan pou moun parce son gros civil engineer, but mgen pou retounen l'ekol pou mfinil quand même. But mde rive non nivou ke quand même mgen do a fè de toati bagay quand même. Mde fon blueprint takou mde mette Haiti ki jom te trase tout Haiti parce de pou fè civil ou ka pon peyi ou trase tout peyi anet ou de pou relo apon tout peyi a trase tout peyi anet depi son bon civil engineer ma pale civil engineer ki civil la avek architect la son drafter te pou drafter sa vez ou ka dizay ton peyi normalman ou dizay tout peyi a rale peyi a nan blueprint ou rale map peyi a pou ap dizay peyi a wap mette peyi a normalman kote si ba isi pose. Ebe, pale m vin pale ansama ave nou Haitien la, m vin pale ave tout Haitien. Koman nou kapap devlope peyi nou an. Men Haitien, kan men fò nou pran konsyans, fòm kare le devlopman si pose fèt nan premièman nan may nou. Nan may nou, si pose panson lot fason. Pase yon bay ki di kon sa, ke si ke na fèt men bare la chak jou, nou pa jenon ken rezultat, sa ve di tako se fou nou fou. Sa ve di nou si pose chanje may nou pou nou fon lot bagay diferan. Pou nou wè lot bagay diferan, pou nou wè pou nou jenon on rezultat diferan. Pase si chak jou, se choute nap choute sou lot, nap di Haitien sa pa bon, pays gouvernement sa pa fa rien, enbe guess what? Se choute nap choute. Tout choute sa nap fe a, ou ekip choute sans gol. Ou ekip choute sans gol. Fon nou esans pan choute sou moun. Fon nou choute pou nou fe gol, pou nou fò gol pou bon bagay, pou nou choute, pou nou pale de pozitif. Se sa k fe may nou, si pose chanje may nou. Nou si pose pale de pozitif bagay selman, de bel bagay. Ki sa nou kapap fe pou peyi nou an. Ki bel bagay nou kapap fe. Ebe se kon sa nou si pose pense. Si fò nou chanje may nou. You have to change your mind. As they say, change your mind. Si se pen pale de moun, selman apre te na pale de moun, na di isi sa pa bon. Gade nek sa. Lo gade fet tet monsye. Lo gade nek sa, se yi de baye misha fe. Oh, nap joue de gouvernement, nap joue gouvernement. Nap di gouvernement sa baye sa yi fe. E ou menm, ki so fe? Lo di gouvernement sa, ou chita sou pode ka ou. Ou chita sou pode ka ou, ou rete la wap pale, wap pale. Ki so fe? Eskou mette mon an pat la tou? E pa di si se fon pale. Action. Do an action. Fè aksyon. E pa si se fon ap pale pou di si nou rete la wap pale, nap di gouvernement sa pa fè rien. Gon bay ki di kon sa. Small people talk about people. Average people talk about things. Great people talk about idea. Ebe se pou ka pale de ide. Sou son gros moun ou ye, pale de ide ki so ka fe. Ebi mette mon an pat la fel vwe. Lo pale de zi wap fon bagay fel. Pa jes rete chita di wap fe, ma fe. E pou pa jem fa hen. Pou pa jem fa hen. Fò kapap fe. Ebe se kon sa, fò chanje may nou, Haitien nou, fò nou kapap chanje may nou. Pa jes rete a pale an pil. Sa pale an pil la pa regle an yen. Fò nou kapap chanje may nou pou nou fa pale de yon bon bagay. Ki koman nou kapap mette tet nou ansam.
Fè de trois group, fè de trois réunions, di ki koman nou kapab devlope tel zon, ki jan nou kapab bat tel kominote, pou nou kapab bati yon kominote nan tel zon, pou nou fè tel kominote. An nou panse kon sa pito, pa di chita pale de moun, a pale de moun, di tel a fè feze, a fè tripotaj, a pale gouvernement mal. An nou pale o bagay ki bon, an nou fè bel bagay. Nou kapap fè bel bagay tou. Se haïtien nou ye, se moun nou ye tou. Se moun nou ye takou tout moun. E pa jure, map jure nou non. Pou nan di, men se men tiga sou sa mette pou mwen. Mbap jure nou. Se pale map pale nou pou di bien. Nan di mba kon jure. Mba jure moun. Se pale map pale nou pou di bien. Kompon? Sa ve di ke pou nou ka fè bel bagay. An nou fè bel bagay. An nou rete ansam pou nou kapap kreye yon bel bagay. Lè nou kreye yon bagay pou tout moun ka sezi. Pou ka di, mpa te spek sa pou entel non. Entel fè tel bagay, m sezi. Ebe gen se yon moun se chita. Gen go, ki so fè? Gen 3 group de moun. Gen 3 group de moun. On moun ki chita, lap gade sa kap fèt. En anglais mte kapap di, oui, 3 group of people. One that sit, one sit that, and then that one that don't know what the heck is happening. O moun ki chita, i ba konan yon ka sa kap pase. Si mte ka tradi an kreol, o moun ki chita kap suiv sa kap pase. O moun ki fè, kap fè aktivite. O moun ki chita mèm, i ba konan sa kap pase mèm. I jes rete chita, i ba konan sa kap pase. Wè se pase, ba pase. E ben nou mèm haïtien, fò nou pa rete nan group chita, takou nou ba sa kap pase mèm. An nou pa rete nan group chita ki pa fwaye mèm. An nou chita nan group la kap fè bagay la. Kap mette men nan pat la pou di kon sa, bam fè yon bagay. An al fè yon bagay, bam fè yon bagay tou. Bam leve kampe pou mdi sa ma fè pou peyim. Bam leve kampe pou mwen sa ma fè pou nasyon peyim nan. Bam leve kampe pou mwen sa ma fè pou tel moun. Bon, te pa chita pale moun nan mal. Te pa chita fè, fò nou chanje mentalite nou. Fò nou kapab wè ki sa nou kapab fè. Pou nou fè peyi nou an bel tou. Pase nou kapab bel takou tout peyi ki bel yo. Ebe haïtien yo, ma prete ansam ave nou. Pase le a fèm di to. Rete mwache nan Jack TV. Nga pil bel bagay lot ki pe pou pale. Stay tuned in Jack TV. One of the best TV station online.